Assalamualaikum. Me me dumbatteyaki me aslo me algonda ke huwadu atolu me hevvima me nandifa me innani batteli kiyamwegen radif balaliruga me innani dumbatteli me launch ehme launch ga nam nandifa me innani me dumbatteli me echki me rajyege me technology ingilaba genwa fada kamen me hagigatuga bunaka wejja me echsaki me petrol duwa remote control boat mi boat tayyar kurave mihiri masbanan beenun kurave gota kelech system ka ves ekiga madum ves tuvve barav ves tuvvaleve gota mi boat farma kurave mihiri ehmema mi rashuga gondu doshuga horegen demelu ei mane ki lolukola fenna hisabuge deguna e hisaba titige speed libene ekamaku mi ya khilafa demminda lilima mi sida hama racing tayyar kurave huriyecche then මීගේ ස්පීඩ් ලිලීමගේ ස්පීඩ් ඕලයන 40 kilometers per hour then මේ දුම්බත්තේලියගේ ස්පීඩ් ඕලයන 70 to 80 kilometers per hour ඕලයන මේ මිහාරවස් මේ අවරණුවන්ගේ QR කෝඩු ස්කෑන් කොල්ලීම QR කෝඩුන් අලගොන්න මෙන්න කොන්ටෙක්ට්ස් ලිබෙන කොන්ටෙක්ට් ලිබුණීම ප්‍රී ඕඩර් අවුන වෙන්නගන්නේ ප්‍රී ඕඩර් ඒකමකු මිවගුතුවස් මේ ලිලීමා මීන්දී ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೊರಿ ಬೇಫಳಕ ವೆಜ್ಜ ವಿಕ್ಕಾದ ಗೊತ್ತ ಮೀ ಏಕಮ ಹಮ ಕುರಿಯಂ ಗೊತ್ತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಿ ಪ್ರಿಯೋಡ ಕುರಿಮ ಎಚ್ಚಿತ ತಯಾರು ಕೊದ್ದಿನು ಎಬೈ ಎಮಿ ಎಬೆಫಳಗೆ ಅನೆ ಬೇಣುಂ ವಾ ಸೈಜಕ ಎಚ್ಚಿತ ತಯಾರು ಕೊದ್ದಿನು ಅಸ್ತು ಮೀಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್